Apostle Abel Katambara orukwebembera Kiswahili Full Gospel Church aho murembo rambara yashabitiriza okwerinda kugaruka inyuma omukwikiriza abo bikirize Viens. In the name of Jesus. Of Nazareth. I'm standing here before you. And before Urjo mwenani shaba. Wawo inumuntu gwa yangine nawe mugarukani. Musasirani. Umwami no mucyara. Omukayanyu. Mwamubire mutatebekine mukurwana mukuyomba mubirekeraho. Muzoke na Yesu. As I enjoy this day, know that the power of the resurrection of Christ was the Holy Spirit. Praise the Lord. Ognajirango okuzoka kwa Yesu kushemerire kuhereza abikiriza amasiko go kujunwa ngubonje kwesigara hanga abo kuba barembera yona na baroho. Yani manya ekiro nkeki abamwe mwaza baza kurara munywire abantu mwaza kurara musinzire aze icyo tiri kumanyisa kuzoka kwa Yesu. Okuzoka kwa Yesu tikumanyisa kusinda, tikumanyisa kurwana, tikumanyisa kwiba, tikumanyisa kushambana, tikumanyisa kibi, nikimanyisa okwera okashemera azoka baki. Echikumanyisa ngo abarokore tunekwira kandi tushemere twire tukatakaira tabyetire. it is fit for us to have for a communion, but we should really repent and mind much about it. Abikiriza okutunga kushemero nagirango ni kikuru kandi akanako kamanyiso kukwijuka omubiri n'eshagama bya Kristo ebyasheshekire amusharaba okuchungura iwo musesi. Twaza omurichenjojo abanyadini kurugo mu district eje ya Chenjojo bashaba okorera amagara gabo bakiri omunsi. That will be revealed after us living here. That means we are just sojourners in this world. Moving on to the next world. Abishimwe aba okugamba ebinebinde baba nyine bajaguza amazoka ga mukama w'Yesu Yesu Kristo akanisa ya St. Paul's Nyantungu Church of Uganda. Kugomba kwetu daguza amahumbuka ga mukama w'Yesu Yesu Kristo tumbuke turuge mu bibi tumbuke kurugo mukofu tumbuke kuruga marwa tumbuke kurugo mu sihani tumbuke kurugo mu kwitangana tumbuke kurugo mu kuhonga batayi baitu Bwanyuma twaza Katosa Catholic Church ukaba kuno twabashanga nabo bali mu kuhembesa mukama. Ikiro cya mahumbuka icyo kiro kikuru muno dini ya Katoliki abo kuba ni kiro cya Kristo yajunireho yitwa abantu. Nisaba abakristo twena na muno kukwikera twaza mu kisibo tugumizemo tujagambe kisibo kyoyire. Reverend Father Vanessio obusobozi omubutumwa bwe yasha abantu bona okora ebi Yesu akunda. Taruho mulingo gundo gusobora kurangira ngo tuli bantu abajenirwe sagama ya Kristo kandi tuli bantu aba Kristo okwihaho gukora uwo yonka bya kusinda. Nabweki paskeno netebibanja okurura ntubako ba Kristo bonyine bantu ba Kristo kandi ntwemanyira ngo tuli bantu bembaganiza abantu abacungirwe sagama. Twaza omurubirizi abikiriza mu district eji bayihanangirizibwa okutura amabare agibekorize batahi babo. Ebi n'ebindi byagambwa omukujaguza ekiro ky'amazoka omusaba Deacon Buwandeki. Izo munsomo okubasa kutufera no kutuzokera no kubasa kutugarukana na Ruhanga. Nabwo icyo nitera abantu bono muranga okubasa garukana na Ruhanga wabahangire kandi wano garukana Ruhanga nabwo tokagira uti ninkunda Ruhanga untakarebaga kandi nyango umuntu untuye nawe. Twaza arubirize Catholic Parish okunabo twabashanga bari mu kuhimbisa ubu bakongera okujaguza ekiro cy'amazoka. Usangana babasa kukomera abagenzi baba magiraki omuntu akwina zamanya tato nakoreki full stop nkabona botubiri abizere bakareti bare bakarteka hagiraki Gonto egerizo va umaramizo Tena kuzone spirituine tuekolea mabaregare mire
ororo nako agamabare gaturugaho tutandike kushasarana kandi tukundane. Honorable Cadet Benjamin Buturo ya Ekereziya ya Rugazi miliyoni mukaga okubahwera abombeka nabwanyuma yageneye kwatiraho Ekereziya ya Rumuri nayo abukwati nabombeka gasha kwa Anita Tukunda, Daniel Bingana no Nesmas Ndianabo.